ezo miliyoni 10 muzitware ako kagiye kubarabara muyashanganizwa ta billions 5 omusende zitu za Uganda ezo kubasa kombeka amarwara abiri gakabasa kubanagaho aho ntagizire ngo parliament yitu ya Uganda harmu enguzi yamane njo kurebana n'ebiteso bitarumwe na bimwe nibasa ko nibirabaho kandi birabisubwaho abanyishengera bweshonga mbabaha akasente bazaba kwahitse akasente bakunyiga ukiheza kwikiriza jangu na yakasente nakatungire tine kunda abase kwakanusa parliament yarukireho yamwenda yikumi tukasa ko tureba abanyishengero bakatunga buri mu miliyoni zo kwika 20 bari kuza kora by'ekiteso cya tujukwata ko so John Haiji akandi obwirowe akaba ari yo mwishengero akaba ari MP kuruga umucanga ceye so nchaje ngo ba MPs ikimara yakore umutakasa kandi mwikiriza sentezo abweshonga neberyenguzi ebigambo bya babweni okweni kwabase kwa nabigamba kandi abigambire akitebe kikuru cha National Unity Platform ekiri kushangwa kamocha kandi aho nona jante kandi tomuhango akurwa mu kibina cha National Unity Platform wenyine abase kwa natugambira webigambe ebyo nkomwembezi weye ebyagambire nareba ngo namazima kwa sente miliyoni 10 ba MPs nenguzi ninga nakasimu yes wabare munonga Innocent hati ihangari yitu Uganda we are very unfortunate akuba governance system yi President Museveni atireho kandi esimbiro muzi akuba umuntu yamara emyaka 37 nategeka kari 80 already inkumi birabura na mukaga nakona naizoma kumyana yeye ubwo muntu naba tutari kujangwa birara idol nangabe nakora ushayinde binte byakuba atwire na building actually abashumi ba Bible ndo bachimanyangu generation kuko kushoma generation zo Bible ni myaka 80 so President Museveni ategekire generation yona yaho so unfortunately kinaga nachikozese kigambo ndukutandika ebintu President Museveni agenzere na simbo mu ihanga ryitu ebyinji tibirungi ebyagenzara kusimba yes akusimba haro achievements zakoze result positive niwe zindi kwikirizana nawe ndio wa NUP for example kankoze ka example emwe ekintu cha President Museveni oku championinga integration ya East Africa amahanga kona kwegita yes amahanga kumburgizo wa Africa kwegita nikishemeza munonga namwe ninyo muhazi wa signing treaty official yo kwakira Somalia mu East Africa kandi bijiraha umuri Uganda numumba gisigning niyo nikishemeza no borabe kandi ko kuza ahankora yacho hata ukandi tutandika kwakana nayo but the idea is good akubano raka gari gukora Africa United States of Africa abazungu bamutera Museveni ari nakikora using a back door akubati ya nka Ethiopia yaye gitari ya East Africa nayo nderona no kwastike yonka Malawi na yake yongeraho Watu aba a very big region which means more opportunities, more markets. Abantu bona tubatwaza over I think 150 million people in the same agreement so narango ico necinte cyo kuranguchime kubanchi ba supported konka ko kuzomu kunkora yacho nkebebe ko morara bahemba tubingana bajya mu mushobori kandi atawo bishobera so arebe interview kora mu President Museveni has done and they are good but arebe interview kureba ngo akozire and they are bad kimwari yebyo ni corruption ukuburi bwenguzi na nubwo busento bukora birenyima ubwo abantu bagumana bebuzaho ngo gumutugu turiyo tukamba because budget eje bas passenger ya supplementary ya trillions 5 no trillions 5.2 trillions yes omuntu nasagara nayibuze bibuzo akuba budget
ikata tweze kugishoma hano mu kwa mukaga 2010 tagaboro na myezi mukaga mushanjo tagaboro na myezi mukaga teka hwireho hati budget ya trillion 5 nibirere pasingire buri tujye mu trillion 5 nibire twazi ise complete zahwireho hato muntu asashano supplementary yes hato yono je tumunyongere so hato muntu asigana yebuza raja ruriya rero tuombekiro ruguto mu mwanya tuombekere katonga so katonga kakantu ka 5 meters ko kamaze trillion 5 sasa I am saying corruption President Museveni icyo nekinte cyasimbiro mu ihango mu kandi akacereza ibere kandi kiro nkiturya nikitumaraho so ko kushoma supplementary je iba passingire number 1 nyenda kuchiteka on record tichibi kusaba supplementary of course unasaka kubo inobjenyi budget ingire milioni 10 obo watamba nurundana urengu budget committee yawe nanga finance committee yawe abantu uranga akugirire imbabaza abantu barundana milioni 15 so zayiyongeraho hato jiroti hato bongere hitano mbirentine keki abujenyi bwanje nganyine ka keki kachi ngamenyine ka keki kanyongero amadara kamba shabeka supplementary ka milioni mwene cheka yongera amadara abi that's okay ko gato muzubu bwiti to butwine government ya Uganda bweyine is that na net supplementary turiyo tushaba actually turiyo tushaba amabanza turiyo tushaba loans owe nobjenyi bwa milioni 10 yes barundana yes tuzahika wagarika hati waza kurya no naga barundana zahika hati kuzahika treasury yatema danga hati waenda kuongera mwe bindi kandi teba alien skin nabo bije beshobora ngenyanje kandi te live band kandi te bajo asesi abantu kanyete bisinsi no go to antureba akore mbu akomedi bakujya mushawe esente hatka na 10 nesto atwine kazarenga hatka budget kayazo muri 19 utakanje neze gukora ki nze kujya mabanza nze kujya karo koka obujenye bubone bakujya nkoka shi ibisinsi no katwa kumwetengire ari ensikini habo kachita ubunye wa kusana keki ukarisa abantu bo bakanywa bakahaga ibitenso kashashwa diko ibyo kandi bimara out nyoni ntekwa korera ngo ari ensikini yizo bano wa milioni 10 ugumizamo ureta alien skin wa milioni 2 bujenyi bwa milioni 15 so Uganda is a poor country ibanze ri Uganda ine sofa yaka trillioni 98 actually 89 izuka ngo budget yitu yihanga the trillion 5 ni ibanja ibaza ni almost ngenda kudabulinga ache no kwata budget yihanga atoshashura hibaza ashikaro kubanze bwa hafu hati nkaba akutubanza bajangu Uganda tugireke katu etshashuri Uganda twataruye storoka twenda nabatugura ntwo kandi na mu kutugura twita kwa nabenda turiyo na 5 nibenda kirana na budget yari 5 nibi so nabatugura twaho tukafurura batutwaranga so bagaraka tusigarana bwene batubanja trillioni ashatunire zindi ihanga baratwara and on top of that tujangu mugarike mutwereze ki izindi trillion 5 akuba mugarike mutama banza mugarike mutwibanje it is so bad so NRM ruyare no rebangu aha ejo ange gwiri so that's number 1 number 2 kale waliri banje waliri banje yes kale jo tatu mwene umavuko ita alien skin kanyete hari umushongozi wito wa kuno rage ubundi rage we umagwa milioni 10 akabwa milioni 10 kanyete nanga kanyete asimwe meri ubwo ishongire chikona umagwa milioni ubwo bundo wakaboye mitwari 10 wakireba konkecho nacho tuchuru because ekino ni ngambire chiza wazo ma items za supplementary budget age zozo kandi zikushoking number 1 ndebira harimo item eyo kushashura
nomanya omuntu watire byuma byo inspecting emotoka aharuguto safe driving whatever campaign kimwe kiri aharukora no chikafa no kufa chikora no kora tukikora akanachinja nemundebere nomwata kutache kumera very good hatogwe budget eje ya supplementary bamuterire billion ikanamwenda zo kumushashura abo kugira ngo agarete byuma bye biyaza twatandike gukora amanyaga ba MPs babitahamu bajya mu mwenda kushaba abanyagana sente nyingi bamushara bamuyo contract so yajata at one mwenda kunyaho contract mushashira so harimo billion igana mwenda zo compensate ngoriyo omomo harimo billion 13 za rubowa supervision ya rubowa Ibaruwa abantu bano barumanya supervision iyo supervision sente bakashashura karezo kuza zabura twatwagiro ban billion nkagana mwenda zabura rubo weje imevena no marito tuzapeneti tukuzapeneti nangitwe abishe mwabarokora bari muri imbarara eje sande wire shashire munonga kuba tukafera wo mwishongozi witu Scovia inomushi wabyarwiresugo abwenshi abirarwiresugo we don't know, but it's a disease. Yes. Konka tukatu ina masunguru bo wankeji yabe koze bayihwe twino irware rwo kubasa kuyamu ensigo tukagiteko muri yogu kiza kutuyamba akwa abantu kuba kubware ensigo baza India budget ni miliyoni igana 50 twikari bibiri chenana hato mweshongozi witu Scovia karona sente zabura may ya so rest in peace zabura akazaha nkahura mwine nabambu bihira aba MKM movement bakamubiya kumucontribute ja miliyoni 5 zabura okay that's fine but Rubowa should have a reputation hakubakora yabine functioning kaze ngo wayireka twe nabema tugende tumwemerera atunge operation yarga yabajira atandika akora ari kushashura agumena atekeza kuteka tukabe tuchumina atu have lost her so oreba ngo hata bareno ba passing a supplementary ya 12 billion yo kuteka hariya yo kuvisitinga just kureba bureba ekiryo mukofini echafirire kimwe nane bindi bingi manya smart agriculture abantu benda kurete embuzo abantu benda kuziya Sweden abantu benda kurete embata kuruga China tinkumanya zikora tembe ohora manya prison feeding ato yobuza abasibe bitu tumukumanya mbina abwenchi mutaraba preparing on big budget so ndio ni njari 100 million zezo ezo 100 millions bakashireka mu state house budget bateka mu miliyoni billion 5 zaba MPs bashireko mu state house budget ya 441 billion konko yashirekere yoto set kugira ngo bakwate ba MP babasime mwibari kurabye muje turiye hati Uganda bire yo kuriya obenguto nsazita tubakwenda kumanya obenti no shasta rebo ruguto rwitu rwa Victor Bwana emyaka 5 uruguto rutakusiyana kilomita 2 na hati neje shaturuka kozeki wabuza bakujango abantu sente bakazirya abantu sente bakazitozankayi hati corruption namwe tekateka mu Uganda ije koreyo omworeko ngo kutukuba twino omworeko gwa bushubuzi tuje tukore umuna nojiko bwabishibaye bakoro umweko omworeko gwa bibiburu gwa miskavi ngobani ine figure ina curves ekeri miskavi miskavi jena nito tukore umworeko gwa corruption tuje tubeka tourist attraction abantu bije kureba no ho muri wenguza kushirayo akwa abantu bakuriye nguzo mu Uganda hakuba kutandikira higuru kuzahanze abantu barirenguzi kandi president Museveni abatera mu ngaro atumwe bare kwiba akuba kumukwiba mwombeke kisimba yifu mwe bare kwiba akuba kumukwiba mwombeka hotel haliya nakorabi mwe and that is the problem so as a million igana tinyene gwa mushinja ngo ba MPs bazitungereza akira accounts zabo konkani manyango baza kuzitungisha yo yes akuba norana supplementary ko bagira bizemu hakata ari muscrutiny yo nakuba MP witu muhanga kivumbi wa utambara akaterenda uri aja tkonka seteze studio twenda kunanka
kuryanka nkibanja katuzine URA yo ne koraje bishoboza number 2 aha budget ya last financial year haro sente zitarakoze sezasigireho habo kitakupuringa yezo tukazite ko mbintebi ebyo yo tugamba abantu ngwa speaker abakwikiza mutupasinge bapasinga so nyoni mangu bakachipasinga speed akwa bakana bamanyango okwenyima hariyo bahasa yabo bahase kuremera ekubatasiyo mu Christmas bakagenda batine kachuchu ahamisho but for us nkabantu baburizo tuferwa tushasha munonga akuba sente zo zikabe government ikabe ne you see government yaba ne yenda kuleta aba sente mu bantu it spends government ne spending ejero na ba contractors mu muri barejeta areka tukorechi nitwa bantunga sente konkati million that 5 billion zazo musho zaba MPs bakuba bamwe bakuzibikira karuru abamwe bakuzitwara bashashura amabanja nitwa abantu baburijo tugumwe twasere mukora so ni nsima munonga president wanje Bobi Wine Kyagulanyi ahubwo kutera umuranga nimanya kutubarazigaruze of course umugano mungi bwabari yasirika no yotekwa kwe unamera umunyankoro mungi kakuba nariya nakugira ati ija turi wayanje kumbata kwenda kweta so the sima president for that bold step actually kurata kigambiri yanga tuyo kukimanyira akubazikazwe mu classified expenditure so ni mukongratulating ngo kukigamba akacyanaka tukabasa kukimanya ngo ebintebi billion ugendo mbisho umuyanga ryitu kabeni shabango harugeyo some board MPs basigaruzeyo that is that money tukatwarebera hose nari yejo yozigaruzayo hakabaho iyo musigazi witogwe MP kagabo twaha kazigaruzayo konka ahiyazigarwize nora government erfani bakajangu sente zo 40 million bakando baza collecting umunju ya speak so kwiyaje kuzigaruzayo yazireta office speaker atije by'tinko bimanya so you see ne ba contentious issue so konganga benisha bangu sente zo harugeyo sampled MPs bazigaruzeyo kugira ngo nanga bazirete bazimbre service delivery bastika mwine mpaka ya nche dazirete akuba urutindo hariyo urwukuza omurwentondo abashomanguzi nabo baziri atkorera katinda akaboneza actually zo mwampaka zuzuheriro zone za ataso urukagomba hari amato hati harokanyite kuri ya BSQT naho katete bridge harugazi so ajire ko akatindo kamwaye karakase ajira atari miliyoni igana nateka miliyoni ngashatu akatereza dero go witoguruka rogwe tinkumanya mweno nimanya bamanirenda zibo bamustamirire and it's a serious issue so akayijira na wagira nkakatindo nanga kahanda kuyakora nkahurira ngo abantu bajya buhama akabakora uruguto akijira joro n'uruguto riyatereza tumanya ngo 100 millions abanyambara ine kibaganyiro yes okay program ekiri Abakugu Omuby'Obutgyeki zaba ashatu na mwenda ezaringa umushayitu ya munana ekiri Innocent Arinaitwe kandi mu studio kindemo omwami Peter Mpaka ubwo ni meya witu Shadow Mayor abwambara city eshongete ina tuganire hendijo omwami Peter Mpaka President Museveni arigireyo yakabukira abajungu akabukira abajungu na mnonga b'Amerika ari kugira ngo weta kureba habwaki na itenga visa yo kuza Amerika yanaza Amerika naza yonko mujenyi kandi uba kwetenga ngwazeyo so cyo jango Amerika emerire asharaho visa z'abanya Uganda ngutaro kuza Amerika bweshonga sebisiyaga weta kukira bumbuzubu kandi abajungu bakwetaga Afro Uganda munonga kukira kuba kubetaga shongejo karize kigamba turebireho umukuru wa bogo mukwe wa Museveni kandi ari Amerika iyi Museveni najumira ari kugira ngo government tubashazire mu ngwiteka ry'ebisiyaga rabo kuyo kabara ba MPs ngo bashazire ati aho nayibuza
omuntu omnya Uganda government emu legislature emu executive na judiciary hata amuzezi shatu za government wargamu legislature executive na judiciary hati rwabugu yakuruga kagira government tushaziremo legislature amu ya government niki yes wo bonga ekitenso kirunjina no gomara mu butwa gwa leta number 1 nyanangwa abanyayuganda bamanye ngo President Museveni akahamba uba president narashi akamba government ya Uganda nashaka hambi hangiri arukosa endwana eyo mu kishaka ibaru kwita gorira wo ni kimanyisa omuhekera mwenu utarukurugayo akerangira bwatu ati watewe mundu turya mwije mutwantu mumarana ho tumaraneho konka we akabako sobukoryo mukashesha kera ryo musaramu umuhazi yahinduka kapa nyencha karo mukashesha kera ryo mbuzi nico cyo kora akuba abantu bakababija bakoronda actually ezo stories kazuru yes namukatabokezo akatabazo akotinga ezo tika capturinga gombutabo yo konka stories nyondo kura bakaba tugambira ngo Museveni akabahinduka enkoko Museveni akabahinduka kapa bache bantu bamuronda barebembe umwa yayirukanga bajangu so because akababa trickinga bija bakurondo mushija azwire koti bakiza kwikaho bashanga umuntu ari umusiramu arugambo rusiramu abaje kunyonduka bakibambaje bati bareba nkembo yiruka ngo Museveni yiruka so he was using those guerrilla tactics even today he still akakantu karamurugiremo kacurumu Elizoba President Museveni yakoratinda masaka most probably na barkabari. That's why he is telling the whites that he doesn't need them. Konka ayirukanga atumayo envoy wo kugenda akaganira nabo warahanuye konka ino uyasinda haraka video kali ya social media kakugamba African Union contingency ya presidents mukaga abaye bariyo baza ku discussing kugamba na Gaddafi manya byakatorize kai arutaro rwe yabayine na baneto bakuza kutana na kumwita 7 na gamba kujya ati nyowe nkatari umuryejo team konka akar crafted to be part of the mwaka sigare nyuma yareba ishero contest ya segumire ayino kwa kujiruga akohereza minister nanga kohereza muharawe nanga kohereza mutabanuwe nanga kohereza mukodomiwe wakakora ki so that means ngo abanyayuganda actually issue yebisiyaga twine kureka kugireba ngo kweri nangwa nyikize bigambo bya Bob Wine ati nyikirize bigambo bya Bob Wine ubwagizirengu ecyekeragiro cya homosexuality kikaba kireserwe kutagetinga opposition hakuba no reba propaganda ikagumanegera Bob Wine websiyaga actually abantu binjo mu Uganda tibakhagira Bob Wine because of like 3 reasons ecyo kwaza cyabyona munaza kutuguzombisiyaga ihangariyo tuguzombisiyaga ecya kabiri propaganda ya NRM yatireho Bob Wine no munywenjaga umunywenjaga so naza kutuguzayo umunywenjaga takasa kutwebera atakabasa kutwebera ecya kashatu ngo akakorenda gano na stani na ngeka kusheshesha gama y'abanyayuganda na endo mu Uganda abe mutaro abantu tufeso ebyo propaganda ya government konka kangaruke hari ya kintu cyebisiyaga ekintu cyebisiyaga eki government President Museveni na kireta akuba namanyangwa abanyayuganda tubakwenda bisiyaga na nyenye nkati Bob Wine yazwara ekizwara akajati niwe ninyende bisiyago akakigamba akajati ninyende bisiyaga support yanjye niba yakoma akubati kugenda tisagende onashoma zuma ruhangana abasata kwangira ururembo rwa kabarore ngona rubona ryaho rumuburi cyone cyo rukwenda rero katandika korabo mu kamori ukarete rwombisha kabyanankane kandi ubwo rurembo rukoze ryaho rureba rwo yugwire ruri standard so tinku basa ku supporting ebisiyaga
But now I'm saying that ebisiyaga President Museveni nabikozesa kutrickinga opposition akuba naronda a contentious issue aja tukandebe aba opposition nibazagamba ki Bobi Wine karabitere abazungu nibazakora ki nibazagamba ki ababa support yeye hata na government yonirwana kwenda kugira ngo abantu bakicenge ngo Bobi Wine akaja ngo na supporting ebisiyaga ati niyo propaganda ero mukama yakachekambira BBC konka Bobi Wine na BBC akagira ati ntukura kandi tuhinduka no manyaka terekeshongoro I think in 2014 2013 chikugira ngo muboski abarobisiyaga mubosi wa mukwata mubosi konka iza tatu kunkuzire nachamanya ngo ndiyo mwebembezi waba straight na nabatari straight wabur pastor mwenta amezo kuba no mawteje nentama yenye na wejera bergenta meru moru buzi kana yo nichi nentama so nyine kumanya ngo nayo ninje bimbere so that's what he said ndiyo mwebezi wabari kandi ndiyo mwe so nawe cyo tinkuti ebigambo birebene njango baboski babite nkanta kachirebe so that is a closed chapter now I'm on a new chapter. So president okohereza mutabanu weye kuza ku I mean mukodomu weye kuza America yoni ndeba ngo Museveni na 2014 akachigamba ati the law can be passed by the courts and the parliament konkitu ntwasa kusigaza behind the scenes negotiation omunkora ya president Museveni ekintu cyanye kiro nyekiro nagikozesa munonga actually president Museveni ategekere ihanga aruko sa meetings ezicyo kucyana meetings ezanyomushana nyekiro nyomusana nabuga naba delegates ena konkeciro nagaraka meeting abantu batuma wabajya tukonka ibyo basakuyamba mwana ijoza ho be minister no batuma waisi yasi banazuma nupu atweta wecyaro kutweta nyencha kare asomu cabinet appointing bamuhereza security meeting ekabaho ryari ekabahisho. So what they are doing nyomushana president Museveni ariyo narwa najatunyotindu kisiyaga nagira na assigning iteka konkanye kiro ayohereza umutabane akwa they are very few Ugandans abakuza kubukura tarangurwa bwogo ari nankani ya America ariyo na negotiating so amherwa bwogo yaza kwija already banywani ba president Museveni nkaba Fox Odoi ba Andrew Mwenda bari umukoti bahaba birengwi engwekera cyo tukoreki tukisaze so bari no bakora kintu baza kukihayo konkendu eriendu ryebisiyaga Bobi Wine nakonde bisiyaga opposition nekonde bisiyaga yo yakoze reki yaragenze so noreba ngo naba nakikozesa kugira ngo targeting the opponents but for me as an African nkumuntu wa bulijo kandi nkumwiraguzu tinkubasa kusupportinga ekiyaga kandi government kerene leta ebintebi kugira ngo catching space catching ekole news tutirekera cy'abanyarwanda bagitera umungaro nintekateka ngo that is hypocrisy ubwo n'uburyari yes reka tutambure straight manya opposition tubazugubihangire nyompa kapita tinkubasa kushanga abana ndio amona opposition leader yes ninyenda kwesimba nkanye simbira abwambe yambara site konka tinkubasa kushanga abana barunane pira kubyogeza high street ngabatera rumungaro ukajanga umungumize ngoja ndio opposition uruguto mwakubosya nurukuza mu kintu oine motoka nehera arabe kandi nyine motoka nehera arabe nabatayibanye naye bararabe tere muzashaka kuzoba zikoreki zikutuku so I cannot support that tikubasa kushanga abana ngo kasenta kabisiyaga kariyo muruti nabari kurutinga nkabatera umunga no this is not right so jeje kugira ngo ni supportinga politics istagizo kwemaraho politics istagiza bwonkula nange nkukula wanyamwerisho na nyamwerisho dero tukatandika kupambana kandi na nomusigazi mutahi wanje yanje ati no politics ezinkwenda gukora yenda gukora politics ezenkoni
ninza kuzoka mu cyaro witayinguza kuri Simba ninza kubanye n'abana orabe nampakanasanye n'abamutire bamugeme kunkunda kumutera karuru umuwoba nabutaruba antere aja really ubumifati ngungunde kumbe MP nkunde meya. No, I don't think that is right. So nitekatekangu this hypocrisy of the NRM yokureba issues as contentious ikenangwe take up front the Abantu bagitera umungaro this politics of creating a problem rero kainango solving kandi wachekora chachitaro no kubaho. I think it is a wrong method. Let's be transparent leaders. President Museveni, you have ruled. He has ruled for 30 years, 40 years. We don't need this, kind of. Akuba, yes, you can want it to prolong your rule, but you're setting a wrong example for the future generations. Okay, atano nibiri mzaringo mushayitu ya mnana. Twatujana hanshonga. Eskwatagine nevyo birikoze amakuru nigashebwe mugendo mu ihanga ryitu ya Uganda bitare mwe bumwe muri yecho twaza twareba aha ebiri omwishengeje turi ya Uganda aho umukuru w'Itinasa president wa National Unity Platform nga pa MPs bariyo nibabagura ningashi nenguzi bari n'abari benguzi akangu twahiza twareba acha president Museveni kujangu abajungu abweshonga abajungu betaga Uganda mnonga okira Uganda kwitaga abajungu azagenda turaje kuruga hano ya mukuru Ebigambo bobire bushatu bwa muheru twase kwanturuga aha program wabare mnonga mbwenu abanywani banje abaria abanyabutege cyabaroherije abanyabutege cyabaroherizo banyondo kuromo mulimbarira tukatwine meya bakumwita rutehenda akahumurira ibanda yafira bonga yategeka imyaka yategekire nawe yakore byakozire ibizo byabamo abantu bamuyaho batekaho Wilson tumene nawe yategeka cyo nawe ubwire bwo uzakora kwayo abanyambara bayenda basano kugira ngo nowe nakora busharika tumungere ikinde kisanja kunkana uburi yakora ki buri kanke nange cyane so nanisha bangu ebye bibine mu kureba akaroho DP yamani egumire DP hati ya DP ataro kitanda na president ataro DP fungujere byamire bari mu briefcase hakaro UPC yamani hata nayo iriyo mu kitanda na president Museveni hataro ena tomorrow nakubaru hunu kandi uno nabi nicaka nakubaru hunu konkananisha bangu ebibina bitakora ki bitakatwa urako ba Uganda yitu neja gumaho ukashanga umwana wawe mwizukuru wawe nayangana nabizukuru banje atakureba nabwo kibina yes so nisha bangu ebibina bitatwahura nisha bangu akarura kuturiyo tuyabira na mukaga ana mnonga ba akanaka message kaba opposition mwana we karun kaza kuba karkari kakuba karmu duka akuba haro covid no mabo businguzi gubabero gwe ubwo businje gubabero gwo kurakurana gubabero mwaka gwo kugenda mu misho nasigara ndipita mpaka mwana wanyu kanimbendeza ebintu by'ibyoka yabari umukuru Peter mpaka Innocent Arinaitwe ngo mazina atanu na mushanzu zarenga umushayito ya mnana muza kunyikiriza programu Abakugu Omuby'Obutgyeki esande jinjihendera katwatagane esande erkwija shaha mnana uchechu mushaha 10 debe kangu wabasa kwana teko kandata kawe no tukuratera no downloading app yitu aha Google Play Store teka mu Farmers TV no zakuba otwine kurunji YouTube channel yitu Farmers TV TikTok Instagram Facebook Farmers TV buramahona Farmers TV iraka RY'OMUHINGI hamwe na nomrisa program Abakugu Omuby'Obutgyeki nuko nagihendrantyo twatagane isandero kwija msibe kurunji mukama bazurindira ihanga ryetu niriba kurunji ahabwo butegeki burunji Farmers TV ya Abakugu Omuby'Obutgyeki
become a failed state. buri rwa mukaga okurwa shamunana kwisashe 10 bakutushonshorera nshongo Omuby'Obutgyeki. In the parliament, we are discussing the president. On radio, everybody is discussing Mr. Museveni. And it is only him who can stop this discussion. Hazani wohurikize oyebuze Uganda ntuze nyuma ninga ntuzo misho. Why do you want to have a president who is simply just there as a decoration? Omutegeki wawe